Sir, one say, and answer for a woke massy na. So, 2 4 betu kwan no afre. O say Kwame that's right. And then me call a year or the saying South Africa kwa di ma o. And Tibra beja me kwan. Kwame that's why kwa car. I have no problem with this man. This man owa kuma papa or dwene ne krom baby ofiri no. We are moase ana. We are moase. I think so. Me pa cho se bia enye ntesa mbetumi aboa me. Okotoka wan se ka ne dura wan se ne slow down. Ka ne dura se wan se ne slow down. Munyina mo Ghana nya atwem nti. Because of somebody otumfo din hu na didi nti. Because of some ma sheda de mo abobọ mpanfo bi. Inti se nema na mo be kraba o se de na mo be ye o. Instead of some be yita sama o man nya so mfaso no. Na onipa ba ku bi atena ba bi. Inti me no kaza se se Kwame despite nya problem o tumfo se tu be sole aginem. Hey Kwame despite nie munya no oye me nana oye me de hye otemasa ase so ha do ofire munya no ha eno we say na watwi nipa dom ni nyina di instead of say aban no di nyansa ebe nhihya ato ho obi oye adwuma o man num won ma wo je o tax dada no say wo di nyansa jeje tax no ena ka wo di nyansa san bo ho ban a enka won ma otua tax e wo Ghana no wo musika no betumi ahwe Ghana fo nyina tiemiye se aban bi obeba no se onim nyansa na se won mo etua tax kakra na e wo Ghana no because already wo ma wo madwuma bia wo ma Ghana fo adwuma Ghana aban tumi nya hye bi a etumi dia adwuma bere o man ma no bet senka kakra na omutua kaya yofo nyina etua tax pa fo nyina etua tax wo soa kwadu ubetua wo ton chiwinga politin ba sokodua nchechera dokono adwene kako nie wo ton obi a utua tax inte ye enough Ghana fo nyia e levy bia yen tax ye tua no ye enough enti senka abani ni mnyansa nti se akufuado senka oni mnyansa na enye Gyimie na hana enkaka ye yofo tax nko akura no etumi ekumase ma na yeti se Dubai besa Kwame despite enye na adwuma pa wa ye na mepese me se ni din menye da be Kwame Kwame despite sa wo ho ti asema me ka kire wo ye me bra ti asema me ka kire wo no Kwame so o se o ka na kokoto ye no nyansa bia ni fa so bia ni bi ko ka we entumi na ntikumase kumase nyina tutu enti ubetete baby kakra bi enye Gyimie a asikafo a wo Ghana enkom nyina tumi ka omo bom Kwame despite nie wan o se ja wuso omo tonton iron rocks ene sa de adi enka sa mpenfo nyina no omo tumi hwe kwan ba ko o ekwan we ni aye ne adudi atoso Kwame despite avenue Kwame despite road anase ye mo keka mo bom ekwan no efiri akoka se nka mo sukura mutumi ye because ko Nigeria this is what they do. Ena mini agofre di aba no ye taxi wonu mo ye adwuma mo sika ye taxi afo ye taxi wonu mo bie enya hiafo so obi atwere kura ofiri so ne di aba ka ye ba ya se wa akoto Bugatti ena hwan ka ne na eba no Bugatti wonya kwase a wonto Bugatti mfa nko Ghana because Ghana sa Bugatti we ntumi nante Ghana that's the truth. If you can go Kumasi, just a car ne wia. Would you be sick Kumasi Claudia ma? Can na be wia edurare. Hampo you good wo ha kama because car no asie da form. Na ye kasi ye nye kuro no mamo. Enka sa mere wo ka nya afi na e ba wia odura no be bu ni si arr no awuram okọ. Monyinya nyesika, motoka ase ahodo bebre. Muntumi mfama no ntumi ntuma na say mo nka bi entumi moa ma oman no ntumi mfa ne ntuma pamfira mo so amuntumi mfa musika na mo wono bi so ntumi nya kwan ni bi Bugatti in Bola set United thank you Bugatti in Bola Bugatti ka kama ne boden $3 million is a 3 million euros so say no eno na enna nam ho no ena abedu bola num nante ekonya atikafo Ghana nyina Gyimie Woman so be anya sika Ghana eye ka na okwa akoto ka ne mma ntisa ka we wonya gina abaya bia nchen a me pa chaw about 99.9 my Ghana ogina omo nchen a because of Bugatti wenti obefa na trema ko di free o mie na no onse ne pe onya ne hwe
the cars and omunim womunim nyansa $3 million and no million na chaba kodwa Nkoaa me dase enti despite so de no o say Nkoaa me despite ne car na ye dina adane ba ko bi kura no me hu ye kura de no kura we he eno so aye se moto se den e na oba na otim na se wa ahwe wo se bibi ni anya sika wo de abibi fo mu abroche kura sa wo de kokohwe akoye oba boxing Mike Tyson wo de kokohwe Mayweather kohwe wonu mo ya bibi fo mu nya wo mu nya eye akese diamond silver no ma negugu mo kon bo watch and your $3 million watch na ebo no sa nkwase asem se ya kwasi broni wo sika pa obehia no atale we ne hye na ehye no okọ simple bi unche dan hu enya akesesem enya yi wo hye ne mpaboa no ma no nam ho enso no wadie no oboa sika no di gu ne ma ho Ghana anasa bibifo nya sika se ya metia kra se mi so mi benya sika se ya eze Gyimie se ya na me so be Gyimie bolanum na Nkoaa me despite onkonkoto ka ni wakwa akoto abanie o Range Rover nke ye normal yenim say no de ase no ewa ebetumi abo amnam ne nke akase o sei bese watumi akoto ka we pa de sesa nkofo we nyina gu kumase kwa nyansan edi nyansan wo mu ni bi go wakoto we minim ba bi ode beko wo kwan nti se Europe kwan enti se America kwan enti se Canada kwan ne akase ka we so beba mfaso ka we wutu a obetumi akoso ba bi akoda nani because ekwan no oduru a ontumi nko amram na ededa da ho poto ededa da ho no obesan Nkoaa me despite mu nyina we hu omu aso mu ye ewonyansa be all over why ade watumi aye abia adwuma afa nkofo mo ye adwuma ho ye da wase be next am no Saudi beto ka we fa 3 million no fa bia adwuma now use Range Rover no ne ase wa no use eno a and fa $3 million nkonkoto ka we menante ball enum ebininum Emma enye waste because when to me go babia uyi pie hwe babia wo de nam Nkoaa me despite hwe babia wo de ka nam enti wa if background no cry off hwe babia wa ugina emfutu aye o say chabam efini nti hwe ni tikutu nyansa bia nim you don't think ya hwe wotum vo say tu na no cry eti ye na eda ho no afedie kwakudua ye hu nipa oka no Mosen yo hene David ka no nyansa nim afede de anie ensama David ka no enya sem na ese meka afede bibusam se eden nie bola ye ta ho chaba ma ye free gata mu no otumfo ne yesi wa conduct se ompese obehu fi wona asase no so entimu aye madwuma environmental agencies or the same 3Million Kumasi Metropolitan Assembly KMA no eyemo asede se esemo na mohwe wonu ma mojeje omo tax se mo beto omo ball agu no wo mo na ato ball agu nti omo sika na mojeje ye no ewe hen ye busa sansem we na emmoa ne mponche ekasa se mo se mesi otumfo mpra na asase no so de animonyam bebre no sa asem na meka ye no asem no kura ho enye Gyimie a ohene bia ni ho betena ball mu ne onipa bia ni wa na dwen ye adwuma obetena ball mu meka sa asem we mo se asem na maka no makoka ne yenka den na ka otumfo afedi opera animonyam no se enye David ni freedom fighters a hwan ne emphasize animonyam we nkoma no se enye ye ne etia otumfo a enka ne